Mbele ya kusema niliambia mtu siri yangu, kisha ile siri yangu akaenda isema kwa mtu mwingine. Nahitaji usikie video, itakusaidia sana. Écoute-moi bien. Wakati unashindwa kufunga siri yako iwe siri kwako, unaamua kumwambia mtu mwingine ile siri yako, ndio inakuwaka mwanzo ya kufanya ile siri yako kutembea. Kama wewe peke ulishindwa kukamata siri yako iwe siri, ukamwambia mtu mwingine, kisha unamwambia usisemi, jiulize swali. Wakati wewe ulishindwa kuichunga siri yako, ule mtu ataichunga? Ukitaka siri yako isitembei mubatu, ukitaka vitu vyako usibisiki mubatu, ni kuanza kwanza kwako kujua kuchunga ile siri yako iwe siri kwako. Maana usimwambii mtu kitu kyako kama upendi kukisikia kesho mbatu ba mingi. Ukipenda kesho usikie kitu kyako mbatu ba mingi, kiambie mtu. Lakini kama unajua kesho hautaweza kuvumilia wakati unasikia kitu kyako bana kisema mubatu, jikaze leo, ukwe na moyo ya mkubwa ya kuchunga kitu kyako wewe peke yako kuliko kiambia mtu mwingine. Jule mtu mwenye utamwambia wakati wewe ulishindwa kukichunga, naye atashindwa kukichunga na ataambiana. Kwa hiyo kesho utakia sema kuwa niliambia mtu siri yangu na akaisema. Kwa hiyo jikaze. Ukitaka mtu asisemi siri yako, jikaze wewe ujue kuichunga hiyo siri. Mungu akusaidie.